nula mel tha thlan chuana beauty pageant ta hian mel tha le pianal satya nilovin an thiam thilte an fingwarin an thluak a tha MT te entel thin ania an thluak that dan lan tir theina turin zona te po an zot boka chung zona chang o manglo lutuk mel thalung moli ti mai turang chi hi Mizorama mis thlanna ranga po an lom to thina khovel huwa pangzong in chung mi te chu I hantar langte ang Priyanka Chopra kumsang ni Miss World thlanna India chuan Priyanka Chopra hi award chuaka contestant dangte en point pakhatna ni tura rin kai ber ania he in ti siak na hian Priyanka hi mei cheladam zinga tunge hlotling bera I hriat tinan zota Mother Teresa aron tinal mayani chu mire theizok te ta na a in pek na te khongai na le thil phalna manga ronga bol dan te ngai tua chuan khovela meiche hlotling bera chhal lo chi ani lo thu te asoi tel bokane ma se dam lai ti hi a mai ta thunga Mother Teresa hi kumsang khazakwa somkwa pasaria khan athidai to ne anua interview an nei le trumin Priyanka Chopra hian zona achang dik talawani ti a hriat chuat thu asoi chuak nge ngeya ma se thil ti swal hi a hun lai khan an lo chik vak lo te po ani mai thei Miss World lukhum chu aron hon ta thowa Bollywood lama luzuin a hlotling hle bokane Ginny Anderson kumsang ni paruka khan bini bining pilinas pageant buatsainia Miss Philippines anram Iowa inelna sangzo ka kalzel tur thlanna ane contestant pakhat Ginny Anderson chu judge kumsang khazakwa samruk pakwa a Miss Universe Gloria Diaz chuan zona aron zota ka zona hi thil ni theipo ani chi alo mai theya engpo ni se du thlan tur nei tala chu fing ma se mel thalem lo ni nge mel tha ma se fing lem lo ni a khoi zo nge I thlanang aron tia mel that lo hlau tak Anderson hian lo beng cheng lo lok teu an ti te te a mel that ka thangang a chan chu mel that hi chu khuanu mal som na liao ania an natural ane fin te hi chu injir na manga hlen chhuwa thei ania ton thria ta tang tele thil chi sang atang te in a injir theya mel thate ro hi chu zir chhuwa ve chi ani love atia amani na aron soite po hani mai thei he in ti siak na zona achan na hi alar lai ber ani zuita ne Lauren Upton Miss Tini USA kumsang ni pasari in ti siaka Lauren Caitlin Upton hian Miss South Carolina ai haronoa azona chana hun veta azona chu hei hi ne tunhaya zirchiana haneya chuan America mi mun nga thena mun khat hian mepa anram omna po anthelova heti taka geography angong hi engwange ani irin tinia Lauren hian achana a repui khop mai kan zirna wang nin kangai America mi tam tak hian mepan neilo ani chek bokang ramdang South Africa le Iraq ate po chuti bok chu nia kan zirna kal phung hian kan ramba ka Africa Asia le ramdang te hi pui theise a thangotang tina changa amis lo chiang hle palina ro chu a hau phathunga ne achana hi social media lama adara fiam thu thona tan an mangna sa hle boka Upton hian shriamatiin inti hlum te po atum hial nina soya kumni chung chu kat chan na wang hian karil ru a hre om zui zelani tina soyane Giosui Kozarelli kumsang ni pakwa Miss Panama thlanna Kozarelli hi contestant ani vea zona chang turin aron chelo phei khop mai a zona chu aron pota second somni chunga chan turane a zona chu ma sang mi fing Confucius at hu khochang ania remthriat na tel lo thiam na chu ha thlon na mai ani ye ti hi hanril fia te ti ne Kozarelli thiam na hian a phak lawa a remthriat nang chuan a chang ta a Confucius hi angai na hriat lo na confusion mu chuak tu ni ye aron tia ama hi ma sang kho chak lam mi Chinese emo Japanese mi ani kalome me aron ti ni chu Miss Panama chu a hnai vak lowane Sanja Papich model ni zuita Papich hian kumsang ni pathum Miss Universe khan anram Serbia and Montenegro ai haronoa third runner up lai chu anive zonan zote hi an thluak that dante
anril runi phung tilan theina turang chi te ani thina papich po hi meyal le tuya changdon tala a engzok nge nidu engwang nge tinan zota zami alavin keichu rilru hre omna le hlimna po hre thei nei mi hring kania meyal le tuite chuan hengte hi an nei velo tina changa azona hi abuk thelin a thelta ne Serbian ula chuan vor hian Miss Europe sangni pathuma anram ai a oboka heta phe hi chuan second runner up lai ani phange nge ane Alicia Monique Blanco hepo hi mel changi ti thavora ti turchi ne Miss Arizona ni in kumsangni pakwa a Miss USA zonna khan unstate ai aronoa azona chu America khwale tuite digna chanvo right of citizenship a hian universal health care hi tel om tak ni ni hriam tinia Alicia hian azona omzia po hi a hrelo hrim ni te poina lang right tiamawang hian aril ruwa omchu aron soi chuak ta a hemi chungchang hi chu dikna le felna ya a in ngatin ka hria ke phei hi chu athra right le athra lo thliar han konga hian kanu le pa te hian kong min ko mu na sa hle aron tia abam zo ta vek mai ane achana wangte poni mai thei Miss USA a hian pahni na ane Lia Cecil kumsang ni som pahnia Miss California thlanna Lia Cecil hi pakhatna ania azona hi a har deuh te po hani mai thei a chanda na tang hi chuan pakhatna ani mel lo hle euthanasia chungchang ania dam lo ti dam thei lo tur natwara letreng te chu beisei om tolova ti ngai na om to lo chuan an nun na an po toy sak thina chumi chu ni lea hi euthanasia hi enge ingai dan tian zota ani na po hi a hrelem lo ngai dan kala siam thiam chi alowane ma se natna laka invena dam doi chu ninge in ka hria tina changane Irene Quintero kumsang ni som pani Miss Universe Miss Venezuela Irene Sofia Eser Quintero hi dan pakhat siam turin thunei na neitala engdan nge mi puite tani siamang tinan zota ramin rel bol na le judicial lamchu a hrewak lo te po ani mai thei dan hi chu tuifo nang dewani rontia ama hi tuifo na tleng thin surfer ania tuifon chu a hrechiang viau katan chuan tleng na tur tuifon thaber chu ka nga ngar hnuwa ron lang hi nia chutiang che chu dana po siam ve turane aron ti ne Irene hi second runner up pania lemchan le modeling lama akal zui tabokane Marisa Powell kumsan hi som pathuma Miss USA thlanna Miss Yuta Marisa hi engwangin nge kanrama mipa ain meichia te hlo atlem chania I hriat tinan zota kanzerna wang hi niberin ka hria meichia te chuan na siam chualam hi kan ngai tua trulane chu kan mutan ber ania hemi konga hian mipa te kan phak lo em bokane he kan har satna hi kan education ti that mangin achin fel thein karing ani atia han ngai tua pui mai poin a har sadon hlein alang thungane Janina San Miguel kumsang ni pariat Miss Philippines thlanna Janina hi he intia siak na tel tur hian I chung te poimo dan engchia nge tinan zota a konfi te rengnen pile f te kha alampol tavela family ti tura family te atinuai mayane kumsom pasari mi kania inti siak na katel voi khatna ani boka kachung te hi kanuna mi poimo beran ni e tina changane he hi chu a soima ina fi azolo a hnoya hian a chana ling dani e who's very oh I'm so sorry my family oh my god Venus Rats Miss Philippines lam hi ancha pui thei riau kumsang ni soma Miss Universe annula the chua Venus po hi inuna inchirna tur thil lian tham iti kha siam tha theile don tala engber nge ni yang tinan zota kumsom ni pahni mi kania kanuna hian inchirna tur lian tham katilem lo tina changa lian tham soina tan hian major ti mang khera alar khop mai ti sar ta te mim sa te an mang na sa hle ane